على هذه الفاتحة. آمين. الحمد لله. Watukufu watangazaji, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulinshukuriye omuhudhurio hanyu vanhu hawujigwe malahiko yaora mwereyani yahu saha ligero nanenanyo usiku wa leo lihadisina sina. Watukufu, amane namna rizijua hasonti 2002 garindao harumwa mchindo wa bili wa he zevote za he muhafifu wa heshi so Ngazidja abonge ika wajibu hasidu o mrebahati sanganyena sinanyi ili ribirilie na sinanyi namna rionao ze chaguzi hizo zijao hizo. Kwa tukufu ze chaguzi zijao zinu zija baada izafanyishi hai tarehe 24 ya Mars. Amrumesha bahashino mara ya saya ili nitekeleze ze shukra za haru ni ekipu ya direction de campagne ikao de mishangiliao osoni mwa jimla wa Ngazidja no wakazi wa Ngazidja kola wana ni namna wajitekeleze tarehe 24 ya Mars rijuao ikao wenye harumwaze vote walikusudia ze sauti za hao hawinji alama ikao ionesao ya uka erisala ikao ndio raibalia rakau njia rewaona mji hamji harumwe Ngazidja yinu jimla. Erisala hiyo yukondana no mkubalio hayo soni mwao waielewa waiwafiki. Hizo ndizo sababisha namna wajitekeleze tarehe 24 ya Mars. Hapo ngengari washukuru yao laisa kiasi. Imakati yangu kwezo tukufu amane namna muzienshiu Ngazidja ngaienshiu hali nziro emivurano ngiyo hawinji outungu nguo mwingi usolimo wa kazi ravanu tiju robonze manarisidiwaze yauka wambao diaspora hizo kweli chae diaspora hiyo amane namna rizijua wajao zaidi ya nukta mengoshenda almwajana wao wa Ngazidja aboge hawajimla riwazao ka Ngazidja yeshiu liavanu tiju ne iziparihani hao bonze hawaikao ikao ladimu ike hafilishe zaidi imathamana ikao waongozao ensia hake makatia chaitikede kinyume hamale elizile yawe makatianu ya uka waringwao hama bala hele jimbo na wambe sile namna hii kaula dimu rikewa
madhamana wake makini, waishilie, waelewe, wahunde za taratibu za uruhusu hawa yinu ibunguze harimo udiro wahaye. Imana eikakaritsi harimo hawa ya poleza yabo hataze vote riombawo rizendeleye zoujwa hundana na tamu yule mana risahau riombawo ya ukaa hainiza ufanya nga vyote lonziani unawana ni madhamana ili uruhusu hawanziro yeshi uhaduika zijako ili nuhunguza. Na sisi ngarumiosho bashino hapa hana mbiokaa tarehe 24 ya Mars baro hanatija patola natija rizirenge hena mnazarijilia asibabu hivi ngaritwa nono wasula hapa sisi kusambao ngaritwa nono ka zenatija sidasila chari rizirenge au saha autendeza umbarikisho wa he amani na usalama banutiju kwenye manarazirenga he namna zari wasui abonge bao na wafanyiza kufanya pia ile usalama ne amani uparikanihe maana kanato juoka hazia haku kutodoendelea amba kaangari fadhilo usalama ne amani na wasaya werumia hamwe hatu hiyo haurendea nai hauviranzia za tuladhimu hamane ziparihani hawe makatiani muziju au hanyonzi ya ukaa la wane nedizi mturuzi tartibu shifu ne majala matanu mazitulonzi yani na waurendo kinyume nao kisiasa harumwa uchaguzi wala watolwa hula harumwa wakaya harumwa zebiro watolwa wa tabu zinji walomba muhazini ngwa chini wao marisiza bata walo harumwa ze partino ngwa dungwa ambilwa ka uja rejedi ngoni harumwa za azma ulonizo ngutona izo tujiria yotsi masula yotsi njema wandu wao wagwewa na wastafir wajueka ngasi harumwa ni chaguzi za ladimu zende hakanuni kawo ngazijwa hasonsi za kansi katutando ngozi ngisi wasai ngatsa hawo zistehilo izo neza tongeza ranzeze voti za tarehe 24 ya Mars za vira rajimlisa baadhi za ndazi na mahoza raeleshea wao ikao wadhaminishiwa no mtayarisho no mwendesho zevotizini ili uruhusu ezijao zirahare zitoshe siwasha hatunensi harumwa wasiwasi na mivurano ikao wanguju wakati andisawasha wangu kwa ajo iwo njoka wasui ngoni mwizo sisi nera ile heti kira ya uga na rshashize umhula wa hewa wa uresa ze vote yani edure rilawe harumwa ila kawaida ya he kotimizi saa 12 za magharibi kuja harumwa saa 10 ili rihunde bahati ya ukazi waziwa na wewe ayabo ili hoja utena ngaishashi zao handaninga iruhusu ya uka ko waswili kula saa 10 waswili saa 12 wingi wa he izalaia harumwa majumba ya uresaze voti
yani upandiwa natija ziparihani riweleshe waja utena baadhi za ndazi ikawa ngazionao ya kazo muhimu ili usundusa zitambu za parihani ya harumo mchindo wa mwando tambu izonga muzijuao au mutaswa ya ukaa masanduku ya rengwa kajawazi wa harmoze biro sile mahala baka tambu baki shata mabago tukana tambu noya ya rengwa kajaka haki isababisha ya ukaa yabo ezadunga yabo Mungu nwaka yabo ndo azijuao basi sikarjakaya karja topa hata wakati masanduku ya rengwa yao yakauja ya waziwa karja kayabo rajuhamba kari wono tuda kume au jana kamjotirejeo dingoni o musizoni hiko riele handrazi uhusu le swala la heze procuration kolin swala zero muhimu riwatsaha sheikao ya ukaa ili uruhusu ze voti zijawo zilawe harma wasiwasi na mivurano na rizie ze procuration baizo zokiru lotsindo handa ikarizifanya imana ze procuration hizo kazijafanyiwa he kawaida ya hazo banu na ndio banu kamina babu ya hazo ana ni journalista ni mwanza mrefu yawa tujua ngizonga sasa babu ya hazo zinu ti procuration zinu manda zafanywa zanikiwa wandu wendewa fanyizo wanzao lazima kwamba ka procuration vierge hiyo tini namna sharia shahanzi ya ukazi procuration zifanyiwa wazijuao riwambia sikayabo ne mwanamshwa hangu candidat wa serikali atatimuzisa yinu muzijuo eze ansima marenga nyingi serikali ili osonmo wazifanya hiri kamja fanya tamba nungo kamja renga tamba ba sanction hao ndongo za saya namna jemjo kwa hanza kubali au kari muamini ile masuala ya he omrengwa heze masanduku ya he makesi o yabdaliwa wende mahala la dimuyende yani ndo pale ritsaha ya uka isharia shirumishihe nando uka vakaye harmwe magari yajoka ubalie makesi mawakala wahe makandida marepresentant wahe makandida wayadunge hata mahala toka waswi hizo riwazaka hizo ndeze nongo haushashi uliondo wakati za uruhusu zitowe taradudi harimo sisons alimurad wambaka ngoendo wazi waeleshe manabo rikao sei wambaka ngoendo wazi eleshe eseni wakilia kapa sabanu rizambao hizo sasa hiyo raha tarjaondana ne jawabu la lawana nisema yeli wajao tena nukta muhimu wajao tena raitaha loka manari rambushiwa riziensha mumchido wa mwando ya uka baka wangu wakobonze hunu wakana bulletin lazila kao para precoce yani za isaza emduka tutungua zibaliwa zende kawapari wafarisiwa nizo arma baadhi ya majera harmweka zijaha tuli awange ritsaha safari hii ya uka ze bulletin zijoka uka harmwa ze bureau rirumie zilaikao ridorumia hali ili utaza ekaiza leo katsufai na jeza hale ili utaza ndogoza tabu nando ukawa ki president na ma assesseur kamzime kawa ili tujwa ili spoka wo
usinye ranzi ze bulletin pia ngezirumilo zori zitaha wajao ili uhakikisha kazi bulletins zitoka harumwa ze urne hizo kweli bulletins zalao ubiro hiho abanga hizo kwezi hizo Tanzania harumwa upande wa he hawanziro iliyo hivyo zingwe harumwa hawanziro wasaya kwa tuhisi haunga wafanya hama kwa tuhisi na yabo wabwewa atinena mna wangu wataho usalama na amani harumwanzi garwa zao la wanani zote ya razonesa yabo ya ukaa nze vote la deuxième tour kama kwa vile la tuendelea daromba mkanga tuendelea hawa ya amani daromba mungu ya ukaze tambu za parihani ya harumu mchizo wa mwando ula ya hema kesi ni za sayaka zinaumjia safari izandarido ka wauko ti harumu waze voti zinuranzi waka harumwa wakawa wabehae imudordru ya he makesi ya juzi wauko wati awengenge amwatsako wakena muwa imani usoni mwe Ngazidja iluhusu Ngazidja ihondane nebwana eladimu ya iongozi amwatsabo wasunzuse haini taratibu za utiatabu ili ze voti zendelee hena mna lazima na mingami amwamini ya ukakwana ujia harumando za chini ya Ngazidja tamu chane kinyume nsu amini wanu rishinda nao wao nsu amini kakwana kwa utaha wafanyi zitendwa za helio waje wazirihe wala wajana shawala la mwamini kwa tiharu mwatakibu za heli amonge sisi ngasimaki dari aminiu ikampanya hatu harumwai premier tour riono hawa ni namna Ngazidja walio ni namna warirenga armwe mijao malina mbali nezefikira rakozele rinjia harumwe deuxième tour wasindindia gari juwao ngasina uaminifu ngasina tamaa usoni mwa namna watoka jitekeleze 2000 ijao imana ngasi harumwaye mabavu pia ranzi moroni vanu rilio wasulie hambu kadhalika mbajini kujaye itsandrani mitsamihuli ne amame mwanku ne washili dimani ngasi ma présent en force anondo ambaka Ngazidja wanu na iminga mwamini mana wanonesa amumchido wa mwana amonge ngari wazao ya uka mchuona bala mimina doye msanga maulodi ngoni yabo isiwahele za 60 za western shababi wahele za 60 tukaanza western wo kajanshi kaanza western haku abonge ngoni mose western za Nimarke na kauyanza ngabutio ya balie type Covadis efasiria kundoka uvatu sha ishingazija chatu siwambaka kobobira yone Covadis usonwa wananyasi rishinda nao olawana nizuri juao zipepe yao harumwa jimla ya heshesi wa Ngazidja darizambao hamara ya sai risali ronesa hawa jimla helilio yonongoza koza efe kobobi
ehika kwa jatia zikili harumwe namna zevoza muzende amande heni wasawandisa namna nazonesa ya marisiza ya mabadiliko na za saya zinji za zifanyishi hawe makatida chabaishe wazitia Yesu kuhuringa gari wazao ya ukae bahate yinji ikanti jumwa candidature ya Aboudou Soefo ishangiriwao nwananya kwa bambo ya ngwa bano yazikaro emihono emili ha mwazentananta za Ngazidja abange kasima kini ngalomba Mungu bakabatike ntongo zatanga haizo hivi zenongo hizo zendelea amani na usalama usiteze kanuni kandi zora kubaliana ngari parao hajiku wawe kawa wadhaminishiwa no mtayarisho no mwendeso ze voti zinu hata zitimu yani ndeze commission CNI ne le jumba la Cour supreme ikeza bira zibiri zitirejei ze mafele wakaya fanywa juzi yatirejei he faida he amani no salama mwezi hapa ngari parao mparo hajiku wajao emhu wa hifadhi ya daula yarengeze dhamana zahe hauzibirilia bangu ya hoa wa hahe wa dhaminishao henda wa tie wabirilie zevote harmwe miji ze viro ngwatini wao fitine makatiano ngari zijuao babanu watidiwa zikakabati sojuri haniha harmwe ya mjini kabati wetataya wawamba wapanga sizo tatayari jua heze nao pia abonge sabo mwahe jeshi la taifa yabirilie ze azma ikao nguzirengo shae za baki ndo mbirilio wa hasu ili zendelee henamna yazibe hao henamna zito wao amstehi ize kanuni kaundo za hansi ngamtaho emhu wa he daula ikao nde dhamana wa mwando wa he amani na usalama yarenge ezahahe dhamana ili ubirili ya dezemturi ya Ngazidja inu yende ha mstehi izo ikao bezi mungo zao ensi ya hafe makatiano arma upande wa vote nabo naja yabo ngam amsikitiho mwanama rais wa daula amsikitiho nezi farihani hao zila yao amsikitiho holiho ya uka rais wa daula saha zivote za hisa hakanti beti salam au lieu de la république bala hemzungu yabo harma bangu za ndongo ena bahindutse ile ko barwa droit de réserve amtabiho ya uka rais wa daula hanjio mtanzania harma deuxième tour kaja ka haki yandisa harma ema feresheo ya kaya utukangayo ataba beti salam ikawe wakati winji akahurumilwa afaida ya kampani uhuzu kandidati wa heyezi mishida nao naye kaja ka haki okazi keheli haki ya rais ndoka homwa ibenda Ngazidja uitsawe liamferesheye
shake chaka haki warumieze shwabahaisho aufanyilia candidat itsoka uyonzi campagne na mimi zinunga mzambo ntuzamba chao kama na exemple mbili nitaonizele hevano en 2006 ilikuwa enda harumwa vote za president de l'union van zaka muhimu anende tunambia nzuani rikana wakati huo mimi tikana mina woiho candidat Ibrahim Ali yaka ushangiriwa ne CRC na bangu za mazama ngamzambo vanhu kakabati usiku tsoka yote rais azali yarenga mikro ya usute ne Ibrahim Ali vya mwaze voti hizo de hazire tsokoifanya sisi wae parti rakawelaze mbio au usute ne candidature rango mwandu atao mwiso kabati tosubukile oya towe anda maitsoka yonti ya uka osikula aparo haji anjia hayo kabla ya hapo rikana voti za bantu za 2002 za gouverneur wa Ngazidja baka deuxième tour ya kabanu ya baina Bakari Abdalla kuna mrehemu na Elbak yakanziro kam hakikisho kaka batsu sikura isazali makati yao ya renga mrongo ili urenga funvu harumwe namna zevoti kampanyi yendawo abonge leonga mshangayo sha musendo wakati shanga zinsikitisha Johanza rais yake ya usitehi reserve ikao ilingana ni sheu ni sharafa ya heze dhamana ya donizo ya zizingarao raisi mwanama rais azali yorambia kadozinji yosomea kadozinji aya mashuhuri julihani hao yahe kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir yo somayo nadi haruma imjitekelezo ya haya amdo injeza mbabi harumwe aya hiyo yabo hiyo ka in yansurukumullahu fala ghaliba lakum kamgwa isaha nziha hatukuza ambaka ye mdulumo hii kabati na mna wandoshinda wa mdulumo abonge mundu jaidia ke kaishia ya juo kaba msisikata mwanzi ya usilamu tibahile wo yatendeza ka usilamu uo daraja ya religion d'etat ya juo kaizo nambao banu au stay daraja ya hahe ya rais wa dawla amaste mahu ya hayo chani mwambirka yabo ngami harumwazi ilara fardhu shiwari zifanye enda zi ya'muruna bil ma'ruf hizo ni sanduku sunambao ngam paro haji kuhabaha wao ikawa ndo wanishangiri yao washangiri yao candidature yinu harumwenza nansa zahe Ngazidja watikiri washangaziwa watikiri ubabaisiwa watitia o itwani ukainfuleho wamani wambao iko kwani dawazi wanjie waendelele porte ya hao
hamani rafanya rango premier tour hata abaha ngamparo hamwisho wakazi wangazija no wakazi wangazija watoka ujitekeleza waparwa weza kutekeleza tarehe 21 ya Avril wende hao tendeza twama ya uka zenguza hao kono zirabure inshallah wasikiri watia witswanezi waheza wale jimbo hunu ya ukanga toka urengwa anga toka kufanya jao kabati toka urengwa vanu Ojo nikiwa ndi astahiki hanzia heze nzia za ladini astahiki ukakubaliwa hamwando niwo watoka uvoti yastahiki mananga mtoka watoka uvoti ngotoka uvoti ngongoni mwaze ndoko sitoka wabalia wambeka candidat e vote Aboudou Soefo inshallah ndo utendeza uwa mwazao ya uka upande wa maarifa na siasa imakatiano uliho ndo utiro rwa chesi wa shahatu haswa utoshinda kingie emhima mbali na mbali ikao derema chesi wa shahatu imakatiano ndio nifanikia mwandu utoka wadonio arumwaze ndongozino abunge ngamwa ushirio kheri ngamwa ushirio unono na swiha jailie wakena kena mwaso sivanu ne tarehe 21 ya Avril wende batina wasiwasi rohoni wende watekelezi wajibu ya hao arumwaze hizo kwa hizo watukufu watangazaji hizo nakusudia nije mwelesheni bano siku ya leo ahuomba hautimizi ya uka kabati ndongo ya tendea enzi ya hapa ulio kangamia aruma kandidatira wa gouverneur wa Ngazidja ya buti jitole ya umishihe heze juhudi zangu pia neze zangu pia nesuha yangu pia nirumishe sisi wa Ngazidja sina ukubali fuma sina ukubali Ngazidja yende mateka mahala itoka uyonzi sina ukubali fuma sina ukubali Ngazidja kaka inikiwa ya bahati ya hundana dhamana ikao ulingano ne sharafa shahayo ulingano ne zetambu za hayo heli yazi wazao yazihisiwa zibimao agonge ngamumbo Mungu hautimizi ya uka haini wakana azma ikao zoka zilolana nizo za ladimuzi tikwanziani makatiano usuze kutizino mwe jailie ya watu wezo itwani warejei kwa huwa Komoro huwa Ngazidja wenji wa hao anwa hizo tena ili rifanye roho za pesa tuwe Ngazidja ili ribarikishe Ngazidja bao barikishe Ngazidja wote kusefa yetu wote de direction de campagne hango hasichi Ngazidja ngaisahau na yone maana na mara ya saa utimizi au ka sitange candidat independent ili nitsanganyo wa Ngazidja nitsanganyo wana wa nchi ino rirumishie chesi washino ili rishiheze juu jilawe kamgwa benze harmaze tako zilio. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.